Kuva ku ya 28 Gashyantare 2026 Amerika na Israel batangije igitero kuri Iran. Uko bari biteze ko bizagenda ntago ariko byagenze. Amerika na Israel bari biteze ko iyi ntambara batangije kuri Iran zarangira vuba. Gusa mu gihe kimaze ukwezi urugamba rwihundiye intambara ikomeye mu burasirazuba bwo hagati, irangwa n'ihohoterwa rikomeye, imihindagurikiro y'ubukungu n'imibereho y'abaturage ihungabana, ndetse n'ubumwe bwo hagati y'ababibumbatiye bugaragara nk'uburi gushwanyagurika. Ku rwego rwa gisirikare, ibitero byakomeje kwibasira ibikorwa remezo bya Iran, harimo n'ibigo bya kirimbuzi n'inganda zikomeye z'ibyuma. Raporo zigaragaza ko abantu barenga 1900 basize ubuzima, abandi barenga 5,000,000 bakaba bamaze kuva mu byabo. Nk'uko bigaragara, Iran ntiyaretse intambara, ahubwo yagiye isubiza mu bitero byose Israel na Amerika bagiye bayisozaho. Kandi mu by'ukuri Iran yagiye isubiza ikoresheje misile ndetse n'indege zitagira abayobozi cyangwa se zitagira abapilote. Izo ndege zibasira ibikorwa bya Israel n'ibihugu byo mu kigobe cya Perisi byafashije Amerika, nko muri Kuwait na Arabia Saudite. Ingaruka y'izi ntambara zikomeje kuzamura igiciro cy'amavuta ku isi hose, cyane cyane kubera ko Iran yahagaritse inzira ya Hormuz. Iyi nzira ya Hormuz ikaba iranga 20% by'amavuta yose isi ikoresha buri munsi. Muri iki gihe ikintu gikomeye cyagaragaye nuko Amerika na Israel batakibonera ibintu hamwe, nubwo guverinoma ya Trump ivuga ko ibiganiro byo mu buryo butaziguye bikomeza. Israel yatangaje ko itagira ikibaza muri ibyo biganiro, kandi ko izakomeza ibitero byayo kugira ngo ihagarike gahunda ya kirimbuzi ya Iran. Ibi byerekana ko Netanyahu ashobora kuba yaribwiraga ko urugamba ruzaba rworoshye, nyamara ubu ari nk'uwasigaye wenyine mu rugamba ubwo Amerika ishaka inzira yo gusesengura. Ibi bituma havamo impungenge z'uko urugamba rushobora kuba rutakivuguruzwa n'umwe mu bafasha barwo bakomeye. Kubera iyo mpamvu nta cyerekezo cy'uko intambara ishobora kurangira vuba. Iran yanze amahoro ya Amerika ivuga ko ari urupapuro rw'ibisabwa bitagerwaho. Isaba ko mu biganiro byose hakubaho uburenganzira bwayo bwo kugenzura inzira ya Hormuz. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'intambara wa Israel yavuze ko ntacyo bazareka. Ibi bituma abahanga mu bya siyansi bavuga ko uru rugamba rushobora kuba rwarahindutse imvururu zirambye, aho buri ruhande rukomeza gukandamiza kugira ngo rugaragaze ko rutaruhuka, nyamara nta ruhande rushobora gutsinda urundi. Mu rwego rwo gusenya amakosa akwirakwizwa n'imikino nk'iyi, ni ngombwa kwibuka ko nk'uko abahanga babivuga, ibintu nk'ibi byo kwibasira ibigo bya kirimbuzi nta mugaragaro bifite, kandi ko gahunda za kirimbuzi za Iran ari ikibazo gikomeje gukenera umuti wa diplomasi, nk'uko umuyobozi w'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za kirimbuzi abisaba. Ubu buryo bwo gukoresha imbaraga gusa nk'uko tubona ntibushobora kuvura indwara y'amakimbirane yamaze imyaka irenga 20. Iyi ntambara igaragaza ko ikirere cya siyansi cya 2026 gitandukanye cyane kurusha ibyabanje mbere. Ubumwe bw'ibihugu by'ikigobe nka Arabia Saudite ntibikiri kwishingikiriza ku ngombe z'Abanyamerika gusa, ahubwo buri gushaka inzira zabwo. Kubera iyo mpamvu, kugira ngo hanozwe amahoro arambye, biragoye ko basinya amasezerano y'ubupfura y'ubumwe bw'amahanga atangiye guhuzwa na diplomasi, aho kuba imbaraga gusa nk'uko bigenda ubu. Ibi byose biraza mu gihe abaturage bo mu karere batishimye habe namba, kandi ko abahanga mu bya siyansi bakaba bavuga ko buri ruhande rukomeza kwizera ko ari rwo rushobora gutsinda. Ariko nyamara uko iminsi ikomeza kugenda yicuma, ikiguzi cy'ikiremwa muntu kikaba kiri kwiyongera cyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byatangaje ko byishe umugaba w'ingabo za Iran, Revolutionary Guard Corps, zirwanira mu mazi, Alireza Tangsir, uwo zishinza kuyobora ibikorwa byose byatumye inzira ya Hormuz inyuzwamo peteroli ifungwa. Itangazo ryashyizwe hanze n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko ibitero byo mu kirere by'ingabo za Israel byahitanye Alireza Tangsir, wari umaze imyaka 8 ayobora umutwe w'ingabo za IRGS zirwanira mu mazi. Minisitiri w'ingabo za Israel, Israel Katz, mu mashusho yatambutse ku wa 4 tariki 26 Werurwe 2026, avuga ko Alireza Tangsir yiciwe mu bitero byari byagabwe ku munsi wabanje. Ati, umugabo warushinzwe ibikorwa by'iterabwoba byo gushyira ibiturika no gufunga umuhoro wa Hormuz, agatuma ibikorwa by'ubwikorezi bitagenda neza, yarashwe aricwa.
Amerika na Israel bavuga ko ubu bashenye igisirikare cya Iran kirwanira mu mazi ku kigero cya 92%, ko kandi bazakomeza kugaba ibitero kugeza igihe ingabo za IRGC zirwanira mu mazi zivuye mu birindiro byazo. Kuva mu ntangiriro za Werurwe 2026, Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kurwana na Iran binyuze mu bitero byo mu kirere byifashishwamo misile, indege na drone. Perezida Donald Trump avuga ko intambara yamaze kuyitsinda, ko ndetse ubu Iran imwingingira ibiganiro byo guhagarika imirwano. Ibyamaganiwe kure na Iran ivuga ko itajya mu biganiro kuko n'ubundi yarashwe ubwo yaganiraga. Ndagushimiye rero twabanye kuva ku ntangiriro y'iki cyegeranyo kugera ku musozo. Cyo ngusaba ni kimwe no gukanda subscribe ugafungura inzogera, kandi nanone nimba wakunze iki cyegeranyo wakanda kuri like. Gusa nanone uwemerewe kwandika muri comment ikindi twagufasha, kandi nanone nimba ari inyunganizi nawe wandika muri comment. Njye mwumvaga Andi Topa. Ciao ciao.